Choche junje kachasong atung lapen kaunsalang bong di pulong arsik jit kachingbai. Government along le lapen PGR ang kangarlo kedua tumaphan prabjin pen tharli pupu kacherai. PGR along le eviction back nang Tripura ni krip hosusi hunger strike chasong therapy karbiang long chotkali pier thiadang pialongta kachasong hur chodotlo. Bangsolam state government penta side jokje tripartite stock aphan nang hang nang koklo. PGR puthak tong sekot Guwahati Dispur CMO office along tripartite stock hangsi chingbai linlo lapen penang an alam ing sirponsi lamrai satami dengponlo. Bangso phi matijongni phayengko resir cap ani Dipu Arboretum Cum Craft Center along Karbiang Long Autonomous Council pen kunat natsi tharleji tharle alam kangsir mate kapateb je phan choche junje kachasong atum pen ghonta hini kachingki pateblo. Bangso hut Karbiang Long Autonomous Councils EM kaningje atenki government along le along anparta PGR along le along kedua tuma phan pinap pen amatsi ki tharle je phan notice alu palipu lapen PGR arlo kedo government asai kam amokha prabjin pen along kapre kadim kitareksi Bangsu adim thengpi thengprang aklim epon pupusi ningje. Halapu ang 20 kathar kaningje ponki state government council apen choche junje kachasong angbong Guwahati along kachingbai atengsi council atum ki claim japhan chekroilu lapen PGR ang kangarlu ki duatum bihabe par ki claim trading license setami prabjin pen kang than ponja phan chekroilu buta ningje. Lason thosi halapu lit songrong par kaningje ke long lepata ke claim amen pen mondal SK ESO ERO tum jongsi tangka kachahan ang thek jongsi dokok polote lapusona saipi atuma phan avoreng ang hoi pen than pon peji aphan chingki chingwai ponlo lapen joy pen inglong su kalide atuma phan pota kipi kachong hu dokok polote asakuri chode jiputa ningje bangso kachasong ke ratsi kapang cheng lasi rat pensi pajut poputa rong phara samhu ningji pini pen masi order bang yalang dum sikat lo pini pen order kisi ke bangke helang pi PGR long haladak bank do school do irrigation office do APDCL office do ladak ko anma office muka establishment hai kado we bangke pini si order mang la bangke PDR lo busno order ang paklang lo la bangke halabu helang pi parai soil conservation long le do jirigin denge dam to ar halapu si kado gita pon pet pupusi pini bang dak lam che parai pon lapen hara kheroni girls school long le do halda girls school long le bang haladak ta bank pone gupi pone tam haladak ta immediate pen apensi eviction notice pi po haladak ta pa joy po haladak ta lapuson si bank tonge pon pone ba gupi dak departmental office muka se haladak ta kikim kerang bang pe pon po lapen adun thu bang che parai pon thu bang ke non lang nang polotang de ladak tum jong si non lang nang hadak la i long le ke joy long sok patiki nok patiki hala so joine se dak ke do ta kapre ka phane ke do gali dasi hala so mala penan part behabe par ke claim dasi ala behabe par ke claim bang ke pena pen masi ang ton trading license ke cancel lapen la business establishment mang la hai mang ke ing tonang popusi la so bang che parai pon lo lapen haladak longle ke joy ko an ma ke do ke harak longle ke joy ko an ma do la dak bangela longle ke joy long ke side atiki longle lo nokta i longle lo sokta i longle lo pahala so bangsi dak che parai pon la sedak bang biring kai tipsi la so arlo bangela dak bange thengpi marat maring etum ke do dim lapen ingnar chainong chelong ki kiwi dim putang de pahal dak bangke la kapang nam thuji phan mangsi hadak bange thengpi thengprang arong mangsi hadak bang ke e bang hadak bang chengpon thupo lapen adun thu bangke lapen adun thu bangke la aring ke sotum han bangke non komane ke helemu ke chotum do mane ke apran ke dam tum han bangke boreng war sai pipon po council pen lak phol pen state government pen lak kep lapen aring ke sotum of alis do ana tum bangke non mane akeng helemu ke cho apu thengbak hari thengpet aking thengpet lapson penang do kaching koi pen ke photun do lasi ladak bangke aring ke so ana tum bangke pini nili tum non pini si tum alis bang kalek po la ana tum bangke da council pen lak thom bangke kadu ke phan bangta pipon et polasi non la sol along pen bangke council kachari tum bangke non bangke ola bangke PGR kalangma kalima po hala so bangse ladak bangke sabso kachi hile sai bang do kok posi nili tum bangsi polo tochok nang tum jong si PGR pujong sang tum paklar thikte do nitum bang nitum bai chedan lak nitum che jok lang kusi nili tumehin pen maksud tum ko an ma dak nogao pen te bok trai long ko an si documents ke long ma lo ke long ma la bangke PGR long le chat di go hala so bang si jasemet bangke nitumehin pen che jokon polapen hala dak PGR long ke do dikreng ngarong do
Karbi rong do lasi haladak PGR long bang hadak bang forest rights egating ben pula dadak bang inglong sopan ke rai pon lapen ke pekon hala so bang do posi kaprik eviction asai long si beng pusta medak dikreng pan bang ke kelang lapen kapang jok pon bang do kokko lapen non dak PGR long bang ke ladak subjudice tu bang theklong lata aja ka bang ke ladak bang na ke thak do kok komane tu bang haladak ke do bom parok tum dai tuman bang bidinang pi bom tum do harak hala so bang jase met bang ke bang mi lapen ke bang barim lepu hala so bang jase met peto lasi hala dak bang dala face wise bang sila bang so eviction ke claim bang da hala bang dai tu hin ban bang ke cheng poni phan bang sila so bang chi siglo lapen VGR rong uttor bor bilong hadak bang eviction notice bang ke penapsi issue po bolong komaji long borlang pherlong soil conservation long le phelang pilong sericulture long le lapen karbeng long ko an si departmental land mate government ke doma lahai kat do ko ya list bang ke militum ani sini niang bong situ mang list mang submit pola so tengsi eviction process bangai council kachari hinben deng pon pitpo lapen hala solong bangke laso kaching ki kache than mang ing tonte lapen juje po son si non ke bang jilang 17 ni bang si pinida kupi ma kache prai ani si kaching ki playing pet pedalo non trading license puthak punoi playing pet pedlang longlier on puthak punoi kaching ki bang juje la son ki ong thong ma ani si bang kaching ki pajun ne sinon puthot ke bang jilang আর কয় নিফাইক্রে ট্রক্সি মাদে 17 জানুয়ারি সি পুথত স্টেট গভর্নমেন্ট কা চিংকি পাদো পন থুপ লা চিংকি দেটা ফিটো বলে নিনিয়া ফিট বাঙ্গে নিফাইং কয় নি বাঙ্গে পুথত পিনিয়া সনথত সি কাউন্সিল পেন কা চপরাই কা চিংকি বাং দো পন ফিট লাসি পুনন নিলি তুমি হা কে চেং মানা পুলো কে চেং তারাত কি জুতারাত keceng darat pen si keceng kha ki jutarat si kecengan po keceng darat pen cedon sar si kecesong lo kar bia PCN lo rico rong saramen pen asemi deng pen sidum kecesong deng polo mo ki juta rong sar rico la pen rat det asemi la pen rat pen cekroi sar pen si kecesong bangta ington pon pola si kupima pini keceparai nona teng polo teng nili tume hin pen mage nili tumke konane pen ke ningarong me son dolo nani pen ke ako nang thulang kepling nangala ason da do thulang put hala sobang ining arlo hala sobang ke thap iba hala sobang dol tamila so karong bang nang bat chok ning karong bang sap so nang bat nang bap jusam poi phit pusame action ma thailong hala ke claim ke dam bang tu mang theklong thunang lang lapenan par bang ta rat aphan bang ke phong pulo nilitum birta ke mele punoi ningduk me melam punoi ki ningarong me melam le punoi la bang ke nilitum deda bang ke la ke nitum ke chepa thek the athe rat se hem pupot rat ahong jai long sindum ke paklang polasi 17 20 year ni do deda phitlo protang te arnisi la january chiklong bong masi kali karbenglong atok anu karbenglong rat bang labangke rat mai pi phapo hal daksi ki me ke choklamang che pharai lapen dak bang arsik jit isia kenang sotalam bangke kaching ki bang council ben chingki bo state ben chingki bo lapen det se rar mai pi longsi ningarong nang po chok nang po chiro nang po charchu nang po chirung nang po lapen ning che parong nang po da hala sor ni rar mai pi longsi dengpon po tame hala so menan par bang ki non jasemet karbenglong atok anu bhar pa chining ang tung bangke pini ladak esi resolution ke dengpon bang komane jong si nut ba ka mondol komane bang si nuda SK komane bang si nuda aero jong si tangka sikai si pata ke ena men pen longle phelanga men pen jong si circle fees ke dam man mane jong si tangka sikai sike hangdo polota immediate complaint apinoi ani si bena mo se sakuri kan thani lak suspension dagali direct dismiss si claim poni la bangke pini la dak bang cheparai pon so lambang nasi karbiang long atokano ke dokar bira jong si mane jong si pata ke claim men ka pangkre pata ke claim men jong si tangka ke hang pulo tang te hala so banga anu tinna nali tum ning ci big noi birta pik no social media long tame upload noi complaint pinoi la bangke ani si bena mo si mandol tame SK tame aero tame baddu noi e circle fees ke claim asai ki bane ani si bena mo si la ke ka dismiss asai bang deng ponam pola pen komane parok pen tangka ke en tang ho aron ri pen pata ki pi duplicate ke claim longle pata ki pi chong hu longle list ki pi ka chong hu pola hai longle phelang alam ki nan jong si ke claim chong hu do pola bangta ani si vet da bang sela bangke dismiss pon pola pen dismiss pon pe pola da ke nili tumasi rat pen ka che song bang patu bon si hala so lam rai bangke pini ke deng pon bang la si rar phansi ka do we bangke rat phan pachini lo ning chaparong nei chaparong real ha ke mo por si than pola si kaching ki judelang kaching ki 17 and 20 si pothot kaching ki don pon la pen det si pothot ang ding pi deng non prabjin pen bangke dak karbiang long tormos council authority pen bangsi nona bangke order bangke pipit po la song bong pen ke prap nei bangke la hello la PGR arlo la pen VGR arlo long bang ja semet pet la beha bepar ke claim a license hala bangso alu bangke la ke prabjin pen la ke in than thai po la ke ihum ni mate ningkan ti phop olam kadino pini ka chekroi bangke la PGR VGR pu along la pen la sarkar along lilong aron ripen beha bepar ke claim an ke la ke amut pisi abedat po tapos son si pindak pen bangke chekroi pon lo la pen hala dak ilitum ka cheparai un e lam pen dak puthot pini dak isi ning samuchar alam thina klang chubang la hello non jasemet la prabjin pen bangke la so ka che song ke cheng i ke PGR VGR pu cherap loksi che song nang cheng no pot la so a VGR long ke do tum phan aron de pen ke do tum phan ka tharle ji phan bangke non notice bangke pipit po la pen ka tharle ji phan ke council tum bangke pini nang chekroi don lo la pen
PGR long sitame alang nitum non phase wise ang deng pason ka thali ponji phan alang tum kroilo sitame non prabjin pen bangke phase 1 ingdeng isi bang alang nitum ka thali ponji phan bangke alang nitum puthot lo pitu popusi alang nitum council pen pini chekroilo asil hai hu helo jesemer itum ningkarong alam bangke la pen hala dak dolang council pen ha ningkan pharo ke sirkebra phokebra che ningkan pen district long lok pen aphi ko council long thulo la pen piniani an council tum ame thang la puson thir klong aron longli aron le punon la pen ilitum election kapet doji phan aron pole punon voter list ka salam ji phan aron punon la puson aron ke salam le pin ske hala bang ning duk lo sita non council pen ke damtang ningkan suri hini ra krisir ke baningkan pen ka pinchong pon la puson ka bor idulo sita state government along sila ka ching thang pring sinir tum mohet ka ching balong ta pulo la bang ching thang pring bang ka la state government phan le koi pring chor bang chok che dak pen la bang so aron hala dak pen prabjin pen puthot nang kroi don tu approval long da phang nang ji pula so ka bor i sincerely mate ani klong pen claim ka be da posila ke plapuan kang len lo pusin tum hi ben pulo sita nona bang ke time bound pula tang te apora teng pen hala bang so aron jasemet pet ke la rules for conducting election mate election ka pet doji phan aron lapen anpart ame la longle aron bang ke prabjin pen dak council long chili thusi la so thir klong aron bang donang pupusi pinita puthot chekroi kontrol la sila so time bound pen nang chili ji pu bang ene tum hen pen bang ke pini la so mai pen bang ke ning thebelo la pen non jasemet la so aputhak non katarli dun tuji mate kiplung dunji phan bang ne tum hen pen bata ko chisikta dusulo Karbiang Autonomous Council and notification then itu melong ke original documents avide ta porsi ethe government ke original documents PP pelong te lake bharia crime pene xerox copy pen kiti pene photo set pen ke lage hala lo long masi do lake bharia crime lasini to paribom lo Karbiang Autonomous Council pen bahini phansi toil inoken Dr. Dhrom Singh Teron inura bangke Elvin Teron akha la bahini phansi piridam si silong long ta 14 days pitu damlo original documents long le dadlo la pen ke hulon donta 15 days toilo je original gazette notification ave long le dadlo ta so long le dada jo ini kan je ne tum ko high court aphan ne tum pilong le dadlo lalo sita me pini ke chapera ya bangke subjudice ko masi eviction da long le dadlo la sipini ke chapera ya bangke 339 da tumsi hola da subjudice do ko por bad bakia dim bangke ko notice pinangi la sorting bensi PGR phanta notice pipo la pen VGR tum phanta notice pipo la sipen la pen notice ki pi pangching la ke chekroil hinie bangke jentu Karbiang Autonomous Council pen ta ko tarik 4 ni court khuli popot tum ta ko file thupo la so phi bangke je alang tum ke chesong tum litsong rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum ta isi PIL case alang da PIL isi ake da ko file thupo Guwahati High Court lo lasi alang tum tarik 4 ne tarik 4 ke kali je alang tum tarik 3 thoksi ta hai tadi tum ke council ban ke tarik 4 pen si file ko bisi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR long ke do atum phan trading license in than yat nangi ko la so bang ke aprang ni tum nikan si aprang si ni tum ke in than lab lo la pen ke nonjong si nani dolang pulong te lata than thupo la lo la pen ke government institution ke do an tame la PGR VGR long tame je ni tum along ka prexit correct pon thupo la so 15 days ang bong tum long le lang po nane na PGR VGR long thana ki state government subject la state government PDCL pen thana bangke la tum state government pen chipon post ta der chat po thana bangke men ki minute po baki ne tum 15 days ang bong long le ri po la 15 days ang bong long le long tang lo pulong te ni tum tame hola dak ladak office mukha irrigation office do school do angonwadi center do lahai tame ni tum hala puana katerek je phan isi bange soil conservation along le hilang pilong do pulo lapeni sike gar high school along le do pupo dak skin tum ke pon ji phan katerek je phan si pini cherai pon
lapen ke government land na long ke do crosser amkha kacherai tu longle lahai tabe tu je konana nama identify kuri je government along le kacherai atuma phan itum 15 days ang mong pen notice pipo la notice pipen ala tum phan itum thalle prap jin ben ka thelle kirai bangke je ite notice ke pivek nang ji 18(2) Assam Land Act Regulation 1886 ateng pen 18(2) ateng pen si itum 15 days notice inang ji la so teng pen si itum notice bangke pipo laben prap jin bangke notice pielo aprang lahai iletum lahai lamki lahai aveko lahai chathan chimung meko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo laben pini chuperai lo dak ladake non bihu ki jutpen Januari bihu ki jutpen dak bangke tharle punet kusi pini chuperai lan si pini ke kachuperai theke bangke lan chot PGR long kido atum mopen nang pulo long le ka alam trek lang si pon ko tela so bihari tu manda dapat kali sekali pon po kali government institution nang bujire tela so bihari tu man mangke lang long ke patulong le la kali non bang ke la so bang PGR long kido government institution pen than mangke irrigation office la pen gangon badi center la pen schools am khao dak do balai bangke ni tu mandak pen terek pon po busi pini bangke cerai lo ete nona bangke hoda bangke hola dak la 339 writ petitioner atum phan ke lake principal secretary eviction order report nadak suspend ya tamasi la tum phan ke thali une dalo la sipat ke bangke oko notice ki PGR notice le belek pipo la pen PGR notice ta belek pipo lake dongkam kam revenue circle la pen ke dak colony revenue circle pensi people dikon ke nikona farman bosar la ko ke pi kala laino la non 15 days ang bong nak tum dak pen cheterek no the dak 18(2) ateng pen rules 18(2) ateng pen lake itum 15 days support pipek nahi ore salong ke do tumban ke lake 30 days pinang ji sita la VGR ba government land la government hedi la government along le along kacerai tu man ke la ke 15 days angbong si na tu ceterek na sebenarnya istilah pula ini tama prana Facebook ni long keklang la so PGR pe ni la so alu pe ni keklang apang la khazana ke pi alu pe ni pasam pala lahai ke non ke court rasi submit waithe waitana khan lo ye tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit long a documents lo amukha bang ke la ke duplicate pilong le xerox pilong le lahai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nang ji la pen si pilong ji bopete bhari crime lo itum si chingnang bola ke ane pine ke ekdom positive lo la positive lo